Бүгін бардық қырғыз елімді, қырғыз жұртымды, бардық мұсылман халқымды бүгінгі айт намаз майрамымен құттықтаймын. Айтыбыз құтты болсын. Қырғыз елімізден әрбір үйімізге, әрбіріміздің үй бүлемізге жақсылықтар, ынтымақ болсын. Жақсылықтар болсын. 30 күн қармаған оразалар, дуа тілектер қабыл болсын. Мемлекетімізде стабилдүүлүк болсын. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын. Жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мусулмандар.